Iyo ugeze muri iyi nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe icumbikiye impunzi zikomoka mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibyo muri Afurika, usanga ubuzima izi mpunzi zibayemo ntaho butandukaniye cyane n'ubwo abanyarwanda baba hanze y'inkambi. Bamwe muri izi mpunzi nta bacuruzi. Aha barabwira Radio Disi na TV10 icyatumye bahitamo gucuruza kandi ari impunzi. Gusa bumvikana bavuga ko byabaye uburyo bwo kwishakamo ibisubizo nyuma y'uko babwiye ko inkunga z'amahanga zagabanutse. Maze kugera inama muri 2015 mbona ubuzima bwaho ntabwo imfashanyo yambumba ntabwo yatuma nabaho neza. Fatanije hamwe ne udufaranga nagerageje guhungana ntangira muri bike ndakora maze gukora mbona biraza. Nibwo twatangira tuza kurangura ahantu hafi bitwa Nyamugari, ubwo turaharangura maze kubona bampenda ngerageza gutohoza ahandi menya ko Kabarondo naho baranguza naho ngeraho. Maze kugera Kabarondo ngerageza kugera Kigali. Ngeze Kigali naho ndarangura mbona biremera kongera hano. Impamvu rero urambajije ngo impamvu ngo nahisemo gucuruza mbona yahe. Nararevye ndareba mbona kumbe ubuhungiro mfise subwa kanya gato, mbona hari gihe nahamara igihe mvuga ati kandi mbona ubuzima bw'imfashanyo ntaco bwomarira, ndavuga ati reka ngerageze kwihiga mu gisubizo. Ubwo rero ndakora maze gukora n'abandi benshi novuga yuko ari naje natanga gucuruza hano mu nkambi, abandi bagenda batangirira nyuma yanje batangira. Ubu turi abacuruzi turi benshi. Kuya gutangira ntivyari byoroshe, mugabo buhoro umuntu arashajya no hinagaca mu bagenzi bakamuguriza agakora akabasubiza. Niyo nza ntacamo caki akitura amabanki akamuguriza. Banki zo mu Rwanda atari zivundi we. Hano amabanki aragufasha kuguriza nta kibazo. Mugitangira nahereye kuri duke kandi ntabwo mfite gishoro gihagije ko murabona mu nkambi ari gukoresha amaboko byose twarabikoze. Ishingiza nkambi kudufasha twaturimo gukora igishoro gatangira. Yubonye rero kwikorera biruta gukorera undi. Bunguka duke ariko wikorera bigenda bigufasha bikaguha n'ikizere cyo kubaho. Mu Rwanda rero kenshi aho byoroha, mu Rwanda ni igihugu twisanzuramo. Duhezwe wadufate nk'impunzi mbese nk'aho tutari abantu nk'abandi. Usanga ari igihugu kitworohereza. Iyo usohotse uranguraho umunyagihugu ari burangurire ugacuruza kimwe nkawe, ku buryo tugenda bifite ikadi ugera aho ushaka mu Rwanda ugacuruza. Rero bigakunda iyo bwiza mugisha bikagukundira. Duteye ubuhunzi co hariya ntabwo aka kanya turi muri leta turinda umutekano kandi turatuje nta kibazo cyo gituma twumva nta n'impamvu twakwishakamo ibisubizo tugacuruza umutima utekanye. Umutekano urahari kandi kugira ngo tubeho neza bisabwa ko dukoresha n'amaboko yacu tudakomeza kuraba abantu mu jisho. Na cyane ko muri iyi minsi inkunga z'amahanga zabutse. Abantu bari mu byiciro bya gatatu, nta bufasha, nta gaze, nta byo kurya. Rero tudacuruje twobaho nabi cyane. Umuyobozi w'inkambi ya Mahama avuga neza Andrew avuga ko bamwe muri bo bafashe icyemezo cyo gucuruza, ariko hakaba n'abandi bakora ibibateza imbere bitari ubucuruzi. Gusa ngo ubuyobozi bw'inkambi bwifuza ko bazanakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Gahunda ya leta nuko dufasha impunzi kwifasha. Birashimishije ibyo wabonye ariko ntabwo ari byo twifuza. Abagera ku 30,000 n'abantu bakuru bashobora gukora ubucuruzi ni kimwe ariko sicyo cyonyine. Buriya turifuza ko banahinga, abakorora, bakaba bashinga n'inganda, bakaba bakora n'ubucuruzi burenga imipaka. Ibyo rero ndibwira ko binyuze muri gahunda ya leta yajya mbere, turibwira ko ibyiciro bizakurikiraho izo gahunda nazo zizajyamo, kuko buriya turifuza ko umubare munini uzamuka mu bakorana n'amabanki kugira ngo babone ibishoro byo gukora business mu buryo bwisumbuye kuruta ubwo babonye. Impunzi zisaga gati 63 nizo zicumbikiye mu nkambi ya Mahama muri aka karere ka Kirehe, zituruka muri bimwe mu bihugu bya Afurika. Umubare munini ukaba wiganjemo iz'abanyekongo ndetse n'abarundi. Yusufu ubona bagenda Radio TV10 mu karere ka Kirehe.